for any with here for me na jo so that mami nti me din de yaw somewhere ti na me wo group bi e wo Telegram that was May 2025 2022 May ti me share lady bi a friend Josephine ote Oyerepa Alaji Block Factory hon omufie wo hon ti me share na me de tu nenim se me pese me ne ntwempena ana oji tu me ti likely na me ba Accra be ya de ti me fa so ko mo hon ana odi me chia ni sisters eni na busuafo ni nyina ana omoji me too nti me ho be 5 months time that was September ana offer me say wenya protocol e wo immigration service nti ohia skabi na oda kotua protocol fin me ka chen say me ware o nti me ntumi ya say adwuma me ntumi nya skabia emma o nti o ka chen so osre me ana o send me the application letter wa trako immigration ana references or the can but still I make a chance and me pes can be emma the one also frame video call on a pastor and I'm with two men him say me nyasa scan am on ebia so opportunity no be like obeshiri so opportunity to make a chance say fine me boa but me worry won't but scan imagine back to me come bank and I me come key enquiries to make a chance say me pay both 10,000. But I catch me say me get 10,000 on betty processing fee a free. Ntombe ma me 10,500. Tomo mam 10,500. And omote processing fee 300 cedis a free. Nti any interest ni lorry me de call me cause what the chiman. Any na e be 15,000. And I make catch lady no say see here mbo me de abo an say interest na da so. Me ye no free so amount. But 10,000 there ubetua ama. Ntoji tum say obetua ntime man 6 months to by that time now I pass it out through the immigration service no na or the messika bring me back ti me do say your koji scanning ma evidence ni na so e wa ha nti me ho 2 weeks time me send this scanning man and I was a friend that time now me we adwuma they call no the way say by distress calls or friend or phrase is subium ti me pick and be sense then or say ni sister be person on me dey komo and I make a chance say see my busy in Tayaka Kramesa Fro. One a corner and that's so bad. To me picking or the money sister. Or catch me say ni sister your friend Rebecca Anan or Oyerepa on my block factory. And a dear baby na different one a mother and I say Amalie. A dear more different one a mother and I say Amalie Rebecca Anan. To catch him say wa call cry emu or Togo. Nti obey he aska no da coffee him to supply money customers. Na or the message come within 1 week. The make a chance say na menya scam our assistant menya scam out. Say be ya wo customers na ko mo hono na ko jiska na ko towo emon nti wo de ba na wa supply na wa tie film na ma balance o say wa try anye me say ka chance say onko jiska won adam for hono e benye bi o ka chance say wa try ni na like come am buan nti se man pes kana man no there that means say ne emuni na betumi ahwere ni na to make a chance say amount na o pay me nya ni na but strem say me nji be o madam for honum na 1 week time o the scanning na be mami so wan fa mba be bia me pay me fa ne nko ti me de me sika ni bi ana me nji be o madam for man to make a chance say me da na nche be me go school to me here me sika within that 1 week nto G2 to scanning na meji 7,000 e wo madam for honum ana me so me de 8,900 count man tini na 15,891 cedis timi share 1 week ni druye one fast kanamba me friend so one fa nti around October ending ana me come honum e wo Oyerepa honum te me call ye no ana me bisa say me se kanewan ana ototo papa so nti hona ni sisters ni ka chem say onya scan bi ana mo ka chem say o ma me scan bi but wentiom maybe say na meet and talent na won fast can am mame o ka chem say ye de nam na yi nam ta na me ka chem say me friend ikunu ana say mame friend ikunu nti me friend ikunu tani ikunu ka chem say baby am pe bia me fa na yere ne enko nti me ko police station bia wo am area hon Kotam police station nti me de ko hon me to police officer bia friend Mr. Buedi ana me de tu na nim say na esi nti Mr. Buedi from ni na both Josephine and Rebecca nti yakodu hon na oka kire am say me here me say kan to muntua mamen
sentisa ebecho matu Ehimfa police station. Kotam police station and there were Kotam Oyerepa hon. Nti Rebecca na catch police ni says or chini tuma scano there ebia tensi no betia. Sa na catch police ni. Hey, wo mu ade ka ho. Sa na catch police ni china. Obetia na tensi time bo benya krampa na obetia. Sa na catch police ni. Sa police ni catch na say ni tina yeye say mini court order. Ka court order wa ka obechi na tu. Nti me call yen na December 2023 na Rebecca no send 2000 mama. So send 2000 na oyi neni. Nti 2023 o send this can 2022 December. The 2023 January me friend wanfa. With me friend be 3 months 6 months wanfa. Nti me sa ko honum October 2023. Me ko na mbisa nse me sika na ewe. O ka che me se na ikunu ama ne check. Ana me ka che nse nya ukunu na ese baby a me pe bia me fa won kon. Ana wo se wa ma wo check. Nti na check na ewe. Wontumi anfa check number. Nti me ho na mo ka che me se wakoji check bi wo loan office bi. Ba soup bi egu like soup be hwegu enkwanya hwegu so enkwanya hwegu ne ayi check na so na me ka chen say enkwanya hwegu so a say obetumi akonoma sama check ne foforo na ka chen say omo mpeni so omo di check ne be man nti man kasa nti me ho so na ka chen me say sisa wanya check into ka cash out e wo bank bi a wo Medina GCB timi twen a ofi hon ma homache be 3 4 5 still me hwen number nti mi to anu wo bank hono me coin no ana mo ka chem se ma me ne wamba hono nti wamba bank hono ti man kasa ana mi sa free hono e ba back already time bia me come hono no be say some say nursing ho asem e bia nursing enrollment ana say diploma nursing then e be buan ana me sumi yi na no ana me church no de be buan nti mi free na me coin nti wa mama scan nti me ho na December 2023 and also send 2000 biom making 4000 see o send this as canon me friend on fa ntara the same 2023 no by June July na ni sister be a friend of Vida ono de otipoku ase by your tablet now Oyerepa ne baba ko so ti ni ma mencha wo Oyerepa no me a friend Bridget the Vida no catch me say si awenya loan officer bi nti almost obema ne ska nti obeji kese na wetua ne ka etua ni sister ni na aka ho esa nse o pent kwant kwa na eko meni ni sister ntem na me ka chen si a de esi no monya ntua ska no sabeji foforo ama na wan ayi no wo mu nua Vida na ne so beji ska no foforo wo beji bosia foforo o de koto ase agi loan nani omo pesika nkoto no omo nyi loan ai ntimi ka etu wo hon omo baji sika akoto no maji loan sa dia betu aka sa no ka trem na da niafo ne omo ye wadura na yo wodi ewie Vida na de no Vida no o ka trem say ntobe hia be 2007 no that twice here na ko ji loan but the time I send this camera lady BFN Olivia Dazi 500 cedis ana me send 2000 e ko Vida honum ntimi o honum loan number scan so mba me friend on film my friend on film and I me try to money na say ebia me baby me don be fa ebia krampo 2025 end to me last 2023 krampo me catch rom say me don be ba TV station me to ticket ni na ba almost rem me say ma me inform bombe to scan kakra message to nti ma inform amba ti me try scan emba me friend so on fa ti me ho no send 500 e ma ni nua be friend Josephine say on family the Josephine mam 500 and one when cheers canabium my friend on film nti omo ma wo sign Vida na no ma wo sign ekokwaji another bossia e de ma no say wo de kwoto bank age loan e de abetua moka pachan no say na age ma no 2007 the 2007 and obetua mu 500 na ka 2200 pachan eja ma ye Akoma dwena bo mata free wa dwena the 500 mama di kan send 500 my lady be friend Olivia Dazi ana 2002 e kon ho nti Vida no 500 back we try kan my friend on fa do so block him e wo Facebook blocking wo baby including WhatsApp call any normal call blocking wo baby e ma besia no mo ya azansa nti me wanna me making investigation to me for Olivia Dazi no ana make a chance say last time Vida ma me send this car FR phone so
Hana Olivia no catch himself either cramp my bed sika. Omo sika na almost block in. O mean to ya. Nti mankasa. Nti mi ohona Josephine so. Me dan ka ono so catch him so de sika na Akoma mark. Me catch him say minimum be a friend mark. Umom na obeje sika so koy protocol any pastor nti minimum be a friend mark. One on so 2,000. Fine. Me from obi amfa. It me for 3 months, 6 months. I mean, no man fa. Now one sound come with your so when home. Mommy, Miss Alcohol honum. That also means I may come December 2024 December because Rebecca no send 500 early January 2024. Or send 500 no. One send this cabin to me friend from January to December 2024. One fa until me go on December. Me call no ni ho. Ni brother never honum. Until me to say chair. Me chair number. And I made was call uncle be. Efrem stage nti me call omo uncle honna me de tu nanim to ka kire me say odem be call omo ohene ba ko be fe no ojiba nti ma me call ohene hono nti me sa de call tu nanim to ohene ka kire me say ye be from wa himfie bata me tua be 7 million nti me tua bo ka kire me say time me ba ha me ma no aso nti say me ba nti fine nti me twa di Rebecca ne ba na wa start school to me catch him say nti wo de me ka we ntu first one no catch him say de nam na yi nam tisi so when you start Rebecca no e say ye de nam na yi nam de nti no ka say ye de nam na yi nam because Odikanya scan first time this sister no catch him some mami one fan mami to me ko be stand say adent na wonya scan no say fa bi man one fan mami catch him say de nam na yi nam no catch him say that means all the scanner koya de foforo so no patch the man kasa. To me on December, Rebecca and Yaskada started school. This sister saw a friend of Vida, so also in Yaskada neighbor saw a nursing training. The sister Rebecca and Vida, neighbor a friend Bridget, ni now nursing training first year. Omen Yaskada, I brought Madame since 2022, a copy and year. See, Auntie, I made the bed. Now, Okoy and ya womb or my phone you one. I say, Nipa perfume by name, I'm Sueni. Don't me, Henry. Okay. Now, yeah, Auntie say. Josephine Annan or no na your girlfriend no. What's the wish yan group here friend there? Telegram. And no one group no. When you one more motor group no. Sister be friend of Manoke Kami group. Manoke Kame. What's wow bones ya one will say you add to this group a be na. Me and I may join a group. Sometimes the story is to na okay can now this young answer. What the story to one working can was your answer. Sometimes story be on to okay kaya like no she had the woman not say when you ada ho and na one when you na hwe where the encomo the story is good so na working kan na when you ada ho where the as when you na ho sami mommy and na would share girl no e wo so nti wo share Josephine Annan e wo group Telegram no e so page no so na the picture that so na hu say ne ho afa ne ho akono na o make comment bi said me Rev ya check 2022 o make comment bi wo obi de like story bi to na o make comment nte hona me chatting wo say wo ye nyansani said ye wo si e responding to ni pakro no comment na o de to ho no wo say baba wo ye nyansani wo ye nyamesro ni wo ne bobre be ye enti friend na start wo find the number na start chatting privately enti bo chat ya the science na 5 months you say your voice no alone ti producer 5 months be 5 months and I chat mo chat ye and na breben wo ba besra wo na akosra na na besra wo me share no medical come hono and me Chinese sisters ni family until bet oba me ho October 2022 obesrao e wo fie our srabium that was oba ho ba kope ya eno no oba ye woni ni hia nam pacha oba ye dey no obekọ na me ni hia because oba ye say be premiums na on feel okay no wachima like or say like when infection and what they ba besra wo no nim so when infection ade we prampo na me sakot to edro man na ne ho ton una wonyi ni sa baba we wo wo de wani wonu sa baba nya infection apa me okay dem me Josephine Annan obedi wana say odi 5 days 5 days ti ayi se menfa so obadwo ada bana da wukuada ya wada
efiada ene dey no obekọ no ode ne ho ma wo na sa dey no obekọ de na infection na ayera ana na wanya ayaresa achana ostatedro no dey no ba ya na ya wo hu say dre Josephine wonom acha ababa we wantafre wa adwene ho de no obi na si den na hu say wanya infection wunyi ni o but edian wo de kire wo ma wo hu say ampani ampa wanya infection wo ro ne dro so kire wo na niema bi wo mu ana ena wo de medical reports be extra wo ma hu say ampa wo infection or hospital treatment wa medical report bi an kire enti na no hu no de ka kire so wo infection ti dana wo be kro no sa dana pe ena woni no ono wo ye bibie pachan oh okay ena okọ ye I see okọ ja no kwan pachan wo ja no kwan sen me man 500 cities and I miss a man lorry fare aside that plan for every month we manage chop money I see every month be ama baba one just finance chop money sometimes to miss a crampa now as afre na me say be one na money pia account monthly no money saying 400 500 hey when no way there be when na da ba ko pe pachan monthly be out me man 400 500 pachan eno kra bi o month no kra no enso na wasenya fro say bia ne sikasa pachan I see oba hokọ ba ko no wansi ofie ebiem ni suban timi ka chen say me ne ntina bi ada ni suban ti say mami onye caring edi anu wa ye express onye caring to me friend busa wa simple so where did you grandpa and fan ho he then say e bia ni so be fro e bia no hia bibi ohia bi yes can I say credit asa no be fro wa fro je credit ina and we are one san fan fro wo there be and you say baba we no ampe ti na me ka chen say me intimate na it will send in all winning it now be abosom ya na fie saying fan say 1 year plus be 2 years I should under 1 year plus me Jan be 2023 ending we see am 2022 be me hono be me mu and na winning it 2023 be fan December hono okay and na be getting to 2 years no wotumi ba ho ba akopɛ but since 2022 to 2023 no abra winning it ye ni nyina no bosome na wo send ni sika wo send ni credit wa ono ne ma ho na the reasons ne say eno ye bra na wona na tie no wona ne twempra no the reasons ne say ya oniska wo fra wo ni credit yo fra but say wo besra wo de lalai oh see distance ne wa distance no accra to baby am ye adwuma na ewa na ye de sika ne send for sika no so ba hifa na ye adwuma hono ma baby me adwuma na me adwuma wa yarefa da bi me adwuma wo bono ha ya bono e na ye adwuma pacha sika de mu nwa ba se wo besra wo de emuwa ana wo besra wo no ba ko no hwe ne ma wantumi ani ne yie entesa mami entesa wo ba de se ne mai ya ba de sisimode ne kwatekase e na wo no mo pe nti wo ba na ko ne ho ne ade a wo kwa wo beba e bia wo anya ne sa entesa uji hu di pachani papa uji hu di pachani mami wo ba your first impression was it good pachani very good wo so no very good na nije ho pachani wo ka kire wo se da nije ho wanka mum first day wanka dia na asam wo ho wanka asem bia ni ho mama sam tu ga asam wo ho asem bia ni ho no kure no bia ayi awesa na say minisi kro pese wo kro na bia duru ba bi no na wa baby ene ya ma ya isu abai wo mo de wo ma di mu a o timi wo mo timi ne be ma ba ko ejina so 40 minutes one run 40 minutes ko one na wo ka hey be ma no wo bre wo te so wo be yi wo se me ho ma na ntisa se say yesi aduro bi kra ba wo mo kokoto a na wo ma tenka no asore ntisa ne wo ne onya fami na ne koda wa na sister bra wo kwa wa didua ba wo na se mami na ntisa wujidi pachani papa wujidi pachani wa fagepe pachani gen one complaining adebi ene ye wutumi ye wo bibi akamade a na chese wono ankasa ene bi a onno badem ohun se bi a
said you sit here and will be to me at you wedding. We are soft kakra. Yeah, soft mom. Or buy a soft say ya what too many musana. We are children 5 days in soft mom. Will be yes soft son soft and pems. Ah, remember no muye giddy pem soft of one idea. A queer say what they to be paid. The mention share free one no. A queer say so one cash will be a what day to be pen or back cash. I just wouldn't more. To what they to be paid. Money how in this oi. No, the choir just a when see hobby mono. Ebra was started say OG ne sister Rebecca Nan Ebe Jessica and na Vida so Ebe Jenny Diani na no na woni le wo de Rebecca crowd de ne yen kan first. Wono na ka say ne de no de kofa de no. Emo Togo. Wo se emo ye adwuma awoyo. Pa time. Come ko mo de container bi cheme ne container. Na mongum. Na weekend we mbie that day. Ebetumi a container betumi ambassador send your mother bi and o mahwe agum no wo mantumi amie so ankyere wo say emu ampa emu ni na say weekend nyina ye ton mo na that day no mbie that time cramp na o ni kunu fie but later na me find out say we be order ya man for bebre entina ni kunu ejane only ni kunu ntobium to me call December cramp mo try undertaking say me say can see some be 10 million starting from January 2025 we every month on be 10 million. Omani suban azafo ma enuafo ma miensa wo maka wo mu abomu so wo be zan krofo Josephine Anan Rebecca Anan Vida Anan wo mu nyina to Oyerepa mebua chai amofie Oyerepa amesi da wo hon na amofie so na Rebecca na ni kunu ye block factory amofie I see eti bra wo de Rebecca Anan sika no e ma no ono kroje saying 15,981 cedis 15,981 cedis 81 na wo say sika we na top half proton fence that 15,981 cedis mebua pa chai eno eyewo sika na da wa na abosia na akwaje ye me de ka hana me dan for 4 million so kan what dey you say me de 8,901 cedis eto half plot and a quarter plot ena wo je say wo na fofo ho 7,000 na fofo so metimi am abosia ma ade am oba na dada wo mo ama wo bi yi ena watria mu saying 4,650 cedis ena aka saying aka 11,281 enipa ba akusika enuafo nya me betria moka mo ya miensa nya me betria moka papa adai enne se munu nipa na se oya na ma take advantage of enipa no wodomu nua ninti na sabre no a ayi Josephine Anan or Jesus Rebecca Anan Jesus kano na wo da so ne nua Josephine eche October na me na won na twempra okay na before krana Rebecca Anan begis kano na Josephine Anan atafre wa adwene ho agesen no need 10,000 me catch say interest na that so there me we vin off ono so de no wa wusika na abosia me di no me bank wa wo bank wo ye de adwuma nkasa me health worker we health worker apomudin dwuma ye ni je yo bi beka so ye nurse ni yo ena ono so 10,000 we no ono so achi asen we 2,700 ena aka sen aka 7,300 nti ayi Rebecca no wase ni sika no akwakọ sika wode eye mu business no akoka kamu no wonya sika enkwaji anasa de bi sa no krampo amame mboye papa bia but what you want for when you huni say we ye mu business yampa ma call be 3 times me hu hwe yo and na Josephine o girlfriend also kaso de ne de kwa akoto immigration forms but like or the protocol what they come out will be sabe ya ye betumi I pushing no dia wura mu na the pastor am me no mo frame one the pastor oh pastor no number pastor there so I saw the pastor me ni mo so no am ye like am ye prayers yeah your friend is saying the serious boyfriend on the friend wo no the serious boyfriend and was said that no want to say pastor na ya nkwaje ni sika pastor no kwa wudi wani krotwa bi si hu ne pay I na sorry I wa bo credit me call December me share no ho me call December no me share no ho no o ya sorry na bi no o be srom
a boyfriend, a serious boyfriend. And Vida Anna so dear was say Manisika 2,200. 2007. 2,700. Na offer quarter bank, na 1 year loan. No training. Na offer metrian in Rianum canning na. And I was saying Coco Pair, not Desica 2,700. Yes, some true God. Some me. Would you nemra nas again one and I would run a broswa and ma would drive Busiano so broso. Yes, 1 more year for boys yana. I mean to mention it. But Wusham was said you must see at a free wagon wing. And naturally we will be our yemuye. Son, I mean, who are more broma nipa, which in nipa in eddy. Yes. Which in nipa in eddy. Pachan, and you mean like we are closer to me there. We are close, or we own Pacroni closer to wood, dear, and yet you pay beyond the bemano. Say, a bill home quite enough. Because a child will craft fire bone shaman, sensation of Cranwa, will be tra. Nanny Pano Papa, I mean. Say, Ismail canning na a boom mammy share. Okay, 20,781. Oh, my Metias. Oh, sister, some and you know you're saying. Yeah, 5, make a high 5. Oh, when you're not here, say, Pacha. When I penny, there be men tossing me. Almost there was a kaya, or my one, dear. Who go extra mark or Bobo seeing in other Mawanum. Say, me bra crime, because one accident crumple my man's car. Oh, more met more than there be. Wabba, or mamma near quiet mammy and said, what first me bra penny on him, on a crumple on a catch and semi bra. Oh, no, a catch or separate has say, I see. Am I no who are woman me and why and you couldn't catch her was a baby or pay your fan a Rebecca. Not just say, ne you didn't miss to buy or that's on any worry. There be Wajano, Pachai. But time I know would just say Canadian or Nene. So time can I on in it. But I mean him. He make him investigation now. This is an catch him away. So by went na on any canoe giant. Aside that crampo check it and taking on much royan. In-law back with friend Joshua and the woman in a number. On crampo catch him say, make a third case abandoning. Ha! Aha, me third case abandoning. I think crampo Fred Rebecca no. If I'm sick and home, Rebecca catching and say, on his called the man. Son of catching in-law, the number of home. What my Jessica weighing out to Papa Cope? Now immigration when you're more quiet there be. Oh, yeah. One phone call immigration, one phone call your protocol. Be a. You say, a Juba ban or no, yeah. As an office in Germany. One phone call your one comma will be uncle Tria protocol. See, I didn't be immigration. Be a wabwa. When ya a ye infection be a wabwa. Are you back who pay crowd one round? And no man will call you. And I still not certain no complaints still or complaining say oh what's it of Philippines the Majai oh one mampo when sano and sano now we don't say can walk on Kajan and we Jan is Hamano Kwadasa who say Maniska or better 5 days where any day. What did you? And you were sicker. Where we are duck a walk Daddy Lumba was to give me on the road as I'm referring me the pa. And also a son I yasi and ya. I shall condom. Will be a 1 year infection. Wounds row. Infection is to be a good one who do. If you cry infection. No one should know one more who buy. But after that, me coyer test. Okay, test. Actually, when you're infection and okay, almost a series company negative. And in a negative, make out your son what a free wagon on Pell. One in the sisters, Macabo. Hey, it's me, some platform, who bonus will be not yet where you're trying to meet me, says, so I'm a crescent, we are medility because so
crowd wo person will be join you have to call nipa no wa catch and say be a ma group say ye say ma ye person ya join no we dey there be akronfo group bi an here and na no group bi a wo bi muade o mo de koto so na nkrofo koti akase e na eguso o mo ma wo bi mu a bi se de me bi se fu mabrabo mu no and na me yi me hu na me wo yi hu predu ne de wa friend predu edi asem nie eya me yo okay enti wo de ye ba e be ba be frɛ wo mu nyina enti koso am afidie no na ha wadawroma mo afidie ne na ha na ne yehia wo san aba obapa mame me pacho eya bi wano ne yente asem no eye pa why okay within pacho frɛ ma Agnes Adubuahin wo frɛ hine na bae pacho mete kumase pankro no mame mente mete kumase pankro no ena wo frɛ bae enne anopa wiye yi di asem na de bae man de srede a me de bae ne se me wo nkula ntafo me ma mienu ti me wo wo no na ketwa no edu se o mo nante ye no o mo nante ko kakla na wakoto na wabele ti na ehu ade klopoti a ha no ye ya se ataka kla wo ye kwadwofo saa enti mla wo ye saa ne nyina na yehu kopem se o mo start school ti mi wo fia na madam fo na frɛ me se kakla wate ato omu hu ade ye no na mso won de saa wo didi me ase ne ho ye ne mre na otwa hwe saa ti omu kompani ma na akofa na ba fie wana omu ka se me fa ne ko hospital ne enko hwe adekura ha no medical ne ko hospital omu ye mo si bibia enye no enti ada ne ye kwa aso na doctor bi ba ho na me kire na o si o emfa ne nko atonsu agogo omo hwe nkola nti omo kwa na de ho bia no o mbeka akire me enti me de ne koi ana mama ko twa scan e wo kurofuru me ba no mo se na Akoma no to kuro dem ana mo kire me se me fa ne nkoji ti ji na wodasa na Akoma no so si bia ye no akola no wo ble o na ntekola dure bia no wate ato eto de bia woni di be 4 days na ase ne ho mete eto de bi nso so a okosu abe me nkwafa no na wada fom toilet de ne kora wontumi nka otimi dwonso gu me ho nyina da bi wo hyemachi ti aduro na mo se wada so no esoso Akoma na no keke ti se ye no operation enti na me de ma de sere de abase ka me de be da no mfo na mo aboa me na sika na ye gya me de ye ne surgery ka me nsetumi aka na me de ahwe me ba omu se sika san say 1.7 billion yeah $10,500 $10,500 right yeah submit me ko no dollars na $10,500 is about 1.7 or say 1.7 billion almost hey me chim kakra de ato aso a enti September rim ho na G4 no boy say had the only operation enti enko Kolebu ya kwa na ho nso so kwa obi a won doctor wo hwe no the doctor na hwe no ye fre no Marshall ono na obroni ana pacho wonye broni bibini na ne dina ne Marshall no enti ono na aja okuro mai da bia na wasa na tedi de betia mana nyina twa so say surgery no na surgery san say won ho akire nti just $10,500 I see in the last 2 weeks kwa de no kwa o me giro to for 9 days and sakra na o me sana tedi the last time mama de no kwa ya da ben Thursday we Thursday bia na ya Thursday we ya na de no kwa mo de no kwa Kolebu ho any town do me bia ni ho no ma aduro ha Obofour da ma yenko nti mo de no kwa ya de na to aduro so ana pa choso de do so da from G to Kolebu na e ko September and be order aduro so September last year pa choso last year last 2 years and last year September okay enti mame ebrebe na enkra no mo yentafo ba cha mo yentafo memma mienu ana mamienu memma mienu okay nani eketwa ne yare ketwa ne yare no nti me yenhwe ntafo ne mienu
yɛnhwɛ ntafo no mienu sesei ɛto ani bere deɛ baabi aduru no ɛwɔ sɛ wɔn hu na akwadaa no a yɛka ne ho asɛm no enti ntafo mmarima mienu sesei wɔn anya mfie sɛn Manya 5 years 9 months. 5 years 9 months almost 6 years kakra na se penny na enya hole in heart no kakra na enya hole in heart no okay enti breben na omunya abosomi ana se fie san na wo behu ne se ensakraye bi woni mu a kire se oyare omunya 1 year ndi omonante ye no eho no na mehu se wonante a okoto ba na onante a okoto odidi abia oda form na odidi se on pentance yang odidi kura bu a na form na okoto ho na odidi mga se tenase a na osu ba me ne ko hospital so munye a how bia wo sa de no ho se wo fa hospital na din kai de ne ko e me ba sha me free man so nti Mr. Ati agure sum na me de ne ko hospital sana ye ho de no ti me betana me ba kumasi ha no no na me de ne ko tafuji omunso ma me ko ye la omunso ka se hwi ni ho ba me de ne ko atonsu no ma me ye la bebra ma me kutwa eko no ewo krofrum ho no mko hu se owo sa problem no na mu hu se owo sa problem no na sabe na wo ka se odidi ana order form eni ade no se na afuo nso edi agora ndi bi ogun ko su amenko fa ni bo kwa na order form eto de bia toilet no ko ya wontumi anko amenko no na order toilet ni so na makofa no e toilet dem ho bo asama da fo na bia wo bia nka no ma dwena hu ni se wakoka ho no di bo enkola nya sa atama me atada toilet ni so atan so ntimi nantinto okosu ame ohyemechi awia me kofa no ebu a ne ho ye ne melajon sokra na wajon so agumi ho na ukọ toilet kula wo hu o mai say acho we mu na to so fo we mu na to so fo I see ena moko konfanache ye de mako kwalebu nti wo ma she bi a date ya e was say omo ye ana because me dealing with them whole in heart back but me hu na ye Frimpong. Yeah. Frimpong. Me dealing with holding that back. But ono no na won ho but ono kran so na wanyini chain mo bay. Di enti na wono ne de na ho no abeka ho because me wan. No. Doctors no has said no call machine scan the omdo ma nyina wa ha. Ano no say nsuo eta da hrawa no ho ansana. Omo church me sans ne mu akoma omo say we gate no yamiensa we bia we cross da be fa ahrawa no mu na ma no mframa na ye moja but ahrawa ho nsuo ta ho de ntia mo gi eto ho no 9 days no last week kra no mo say na phone aya kase ya wa ho nti komo say agina to ho na ohwe no say yenko yes camera ko yes camera ba no say yemfa mra na o ma enura yemra na o kire say scan ya ready a sisi ya yemra na o monye nti o ma account a scan yemfa ntum na yemfa ma no onyama isi ndese omo wa twen so omo twen say so scan wa yeso ka scan na yakọ na omo asha operation ase ni nasi nyina ho ni nasi nyina ho no ya de better so akra na akasa nso ne ma mo ahwe no ye hole in heart in fact mo ba ha che pa mebo a enya ba bosume be sen ni fasa there 40 days there and abosume no dey ka ko bosume mi no ye keka ko da bia mo ba ni ama mo komo a there be omo ba ni ama wo moko because sometimes aya na honemu aden to be sincere yen nyina no frama e boye no nyem frama yen frama pasa ba de dru ba bie no na je sa akoni aba na doso na no se mo free hospital na mo frɛ se mo ba ne e ka se oyalo mo nsan ko na so oyira di nkan yes ye di nkan obesa akọ oba ye san ma wo ko but yehunu akwara no na afa yekoye meeting because yehunu hole in heart cases bebre but hole in heart cases be anywhere yehunu say akwara no ahonho no na je say ne de no serious in fact
ye wo hole in heart mienu maame abesiri wan so de ne nana o maame ewuo no papa ewuo ya ye ja no ma nana no bae ya ono so akra no wanya hole in heart but obaye no wonhunu wonhunu ite say nia ye friend is saying friend attack Grant Junior Bonnie Grant Junior Bonnie attack Grant Junior Bonnie I see and near Grant for any sem and Tafonso a William Wenya sem woman so and they woman penta for once Wenya sem ain't you wait there and no one and see how Mamini Kaimobo numbers and answer because said ye Tibiano ye di hole in heart I bet 1 year dear Crano at 200 year ye bani sikaji ye bani unkwaji inti ye mamemo bo numbers no answer ye 0245 ekria betina se mebo abodi machi area the interview number 0245 0245 30 14 62 0245 30 14 62 0599 305 202 059 me pacho mo number no ba ko ye mistake wo me pacho monses ye free so se ya mame na sika na kwankodi obi ho onyame nhira o mam obi give me 50 cedis kra wa ha me because 50 na 50 be ka ho a ye 100 Ghana me say mo ye 0599 305202 enye 0559 madawroma and empty and we miss one number crown of Gosi will be so. Mr. Momisi Canadoso, almost 1.8 billion. Almost 1.8 billion year day. $10,500. Yeah, the better so I'm I say Accra na hono. Wa hono. The entia ma ye mo hyehye ya ye ni. 40 days ni no mo aba ma ya mo akwa. Na ye hu no die say de die. Ye ntumi mane nko. Say ye ne ntentem. Ye ntumi hwehwere nkwa. Nzi ya ka chem say adwuma da bia ne de brem. Da bia ne de brem apa. Da bia ne de brem. E ba reho so say ya. Eno so okọ hin. Enkran so de hu hia ye. Enkran so hu hia ye. Penny anka akra na edi bible so me ne wo na penny afe eno de ya na ye dwene ye tiefo ho na eduru sei so di a munim sei ye so ye ntumi nhwe ema akra sei onko ntafo me ra ho ne o me duru animu ho na me hwe sade ni nua panyin no eso junior kafra wate oh sorry no na ohwa obre nti ne ho manage ho nti wonto mean sorry no junior no wabon junior kafra wate ena me hwe ni se ya afa de ne maame ne papa kra hu se me ra ho nti me ra inside ena me copy pa manim kakra ena me sa e bai se ye go chese entafo a baako Afutuo makrofo abuafu na de de awreho sem nso etai eto nti akria wadawro monfa meba no ene omame enwuramu na ye ntoa so na opapa ene wo ankasa wo ba ana wunu aba kasa efidie ne pacho enye me ankasa mo na metem nsa wo no na kaya awreho ne abena maame no wa femu no ena ma asori eta na chi a me nso me ye asori ba mo bro so wo abore ho no nkra no ba me nchen won ba me nchen ya me busa me mpesa ma chira papa no mu nsem akọ asori fo ya fada papa no wa kam emmo bia ni ba bia sa akọ no benya nkwa omo papa no ho sisi ya me mpesa ye be cancel because asori no that's not friend no sa friend no sa o pese oba aba ya trans ya kasa kwale bro Ezra kwale buo ba bi bako bia me na asori na yimi amede nam intention e wo mu no sorry ezie na se so mo no o mabua kakra na because medical ka kire mame no a masori ba no beto na ha no de o mabua nyina o mabua bi because ama sisia no de ko ni aba
dia ko ni aba no o magina to ho no ya conference 4 times ne ya wade ye twam ya nti me mpesa me ko abusuan mu papa no side ho because we grant the anka ye mfantefo na to side no nti me mpesa me ko ho eno nte me to bia atia ojane say o fesika badia o fesika badia ne de obeje sala twi foti ka konti mane ba wo no we yare de e mamene mfa asem na de honte me di akere no let say akoda ne nya wo ba nya mian kasa na meteme no sa wo hospital na wudi akone ya ba bia wo na wudi akoda ne ba ya be ka so wo ho me na say me na me ko ba bia akwalebu ho so ho mi ana me fa o ma ya pressure kwa ya wo adano me bu fofu ya dentia man pressure na say so wo ko na say we ya me do fra bro saka me ba ma me na oti gate ho no ohun de oyeye ofro no ontimi ma se sia me no kasa me numa de cry miracle tia ama ya ba ha say ne ho den kakra oh I see because ubu sa ofro doctor se sia na ba ho ofro de sia ma sha na ofro na ubu sa na se sia o be ka kire ya de call last 2 weeks no ka kire say o me ya ba nye so kire say nsuo mi da me ntebrofo o mo tam ne mu o so get bia ma nsuo taba bia ko yam from no ja no enti mi da me ntebrofo aja school nti na ja o ka ne nsema no wasentia papa o betima kisa mejo bojimo to ya hon so nkra ene fa na beda enti 9 days ansana o mo me do hon mo se afedi ye na o share say weekend san fa na mra enti week no ne Saturday o ya ko ye no a o ka se ye me face karma na fa ye na na mo ba ye na mo frɛ producer o ka se mama nsan sa tamna ne free hospital ko fa no cha na se kolebu se ye ko fa no chi biom because o mo se o mo ne ba na me yes afedi se ro maka o nti me sra mo ada mama de na mo na mo na de manim de me chance me o mu ba bi wo ho ga no ga mfan se asantefo ka se no futebra ba man san nyina no ma no ya nkwa hwe o me kakra no mu a e bi o su chi tiefo no motimi ada ya boa ye na akra na waden hunje sei me hye na sei yankopon aboa na yetimi adom fa da woro mo hu mo na so de bia mo mudin ko achi o mutimi ye no operation ma ye wia na fe de na kese betimi ade me ho ne hwe e bia da chi bi me makotro to ho e bia na da achi bi na akoye yi papa da ka se bia mo ba bi ha oba ene na betimi amu say yes yankopon so hye na mia kasa ole bua ya akwa bia me kwa ntontom mi se woti ya wo ka ha so kwa wa because na man pressure bebrebe ekwa wa o kwa gi so ko kuda nwumre ya oda bia na hwe wo mo obi onu sa holy that for bia o kwada o furu ka okura nwumre tan okura se mpo de ma ya kokko ma kura VIP ho me na so ya me yo me na ya me ka me no ka se me nya accident into 10 seat no de boa me entim ko duru wa ma 10 seat na me de na no left na ya me na bia e de o mfra gide so no ho na me de alata de se let me aboa ma ko twa 7 hours no to nkran ma kwakọ salary bia 520 tade rumbo dia me ko me fungo na hema hendo ho mo twen na me say ru doctor ekushia ne machine ne de nyina wo so betimi aboa me saka fun dia esa yayira pedi ampa fun aya fa akromfo wa fra na wasa dia ba na confront dia bre esa je enya me hye because anya sa nka me nya doctor no ene me ko ya me fra na ye di first na otimi ahwe fast ya no crop fast ya no obi on fora botu uye ya wo na sa afro kana sa de na ba enti mo da woro ma aja wo yire no ma ho enokura ni me kura mo ka chire kura ho CCS a oni wo ya yes ya pa da bia me kwa ma jana ho sana nhye de tie I see na mia na me te me masremu bapa da bi mi yisa woti ya kan da bia me ba wo mo na hunhunu wa wa aden wo ma me pressure say nya easy o na hunhunu ene ya oba ya na ase bela ka biasi a ne ho odin kada bi ma me ya chi sa onsi onsi enti onsi wanya hwe oh why ya de me kwa me na mtwam no fam yem bibia to ma bia nyame so de ni bi na wo ye no oh I see ofre obia bore man so bore ofre obia onim ye bia obeka oh nyame nsira wo de din kan me kwa since me ba as a grant and they were in self ho kura grant ni ba bia ya wonne na mo kura doctor ya yin self ho ma chechire mu nyina de ntikro mu nya ho bro ma akra woni se ma chire mu nya chire doctor panyin ya wo hwe ne sisi a ma share no ti me fra ya me kwa ma fra doctor me bo hwera ma manche waka on so be kwa ya pa no yiri ma ye de wan chire mu a me ni sa wo ba pressure pa no correct asachane se uhu akra sisi asa de otie no a enne ye
and then go Obofour so the kind of intimate yeah because Accra Nkansah and I was so would you the video no to so mami see crown say oh room no always step on your comfortable class obey we obetena se ekon oje no ho asan ekon no no den ma no kakra sara meka no because inside ho no Accra no near the not so no nti bia wo bia no wey a hole in heart case na esan say wo munya sika fan kontem nti yesi nsuo agina na herawa eho eye ne lungs no eho nti no yasem hole in heart na mu nko Accra no eye case na nsuo asata na herawa ho a jese eno so se eno na ama no hunu no eno na ama na hunu no nka normally hu hole in heart patient that wa hunu no e dia aka ho but I'm say normally bia no I'm say wo mo a munya hole in heart no it is also easy say nsuo no bitima be tai wa hera wa no ai unya sa yi na say ebie kwan ma eno so timi eba pastor yemo numbers no answer okay yemo numbers no yesremo ya kan yes we die enya nkoda akon ya hwefo ne yetiefo amwo all over the world yesremo we die enya nkoda akon akon we die anu eden maye nyina $10,500 die almost 1.8 billion munua ba ene just a way there nyadia omode machine sisi so na twemba no nyina pepa na producer bajena mo fema no ma me wan na ko na da manim ne nya nkoda ko me ma me na kan ye wose nya children enya papa ubetimi kra sorry ne na koye saade ne nyina hu yame ne sorry koye ne nyina maye ma me mo bo numbers no ansa ye wi ma me no ebebem na yeah ma me bebem na well no so ma your numbers no na 0245 30 0245 30 1462 0599 305 202 0599 305 202 0245 30 1462 0245 30 1462 0599 305 202 0599 305 202 numbers na mental money say ti ada ye bebo numbers bebrebe say no na je say wo hunu say asemwasi na we ne de ani bra no ababro so because 1.8 billion de so nyakura akro $10,500 MC amepa cha fato so mame ma hwefo no matiefo hunu kai da manimu adwuma yakofade ato ye ho so enya adwuma ketewa but when you now so ka ho yes oma ba cheko oma ba kwa che normally ya na etefo no ya na ye dwene wo mu ho won se baby o hanka ba ya se how adwuma ye no ntini ya but oma ba more than 2 months and I yom cobra sa na it tells you say enye de ye pene se de bia ye ya na nipa be ba me ya pamo wo mo because nye de pene se de bia ne abetena ne ya 0245 ne mon send 024 ya kura to da kura ne ya bre ne boya 0244 na woni za no ya na me ka se wo mo a serial call se afre ko bi o di 20 seconds pana num sem nyina asa ye betena the 0245 sa 3 hours ye kura ya ne ya bre na nso du ba bia ma opon obre ni nyina ontimi nka se okra no onkowu anu ne ya ma ne no ye ni sa akoma na ye behwe se ye betumi aboa obi a ye nya na ma ne konkowu enti ajefo ya na momubu ha na mo ne ye kasa pastor ya ma mo nya sa obi nhira ewo mo ne ade ya ne mo ya adwene pa o say no kura ene nam so ma bi mo nya breakthroughs bebre ene ye ba be ye be bo dance bebre de akere nkofo ade nam so biebie kwa ma nkofo wo mo ankrata sem awo sem rukura ware sem ni nyina nyame na sa ne o me so yes sa ne o ma no
ade aboa enti eya na ye no mo ya adwene pa na bi be ye ni pa nso enti na ma ye se mo be breye but ye da nyame nso se mo de mo mre ye da na esanse mo nim mfaso mo nyanti no de bia mo pese mo boa me ye je enkwa na we ni nyame dwuma papa ya mama ni age kire se ono kura enye ne bampo enso wodi akire ma ye kura enye sesi e ke nim senya ne ba ti se ono kura o won chen edi no ho hyem eboa so be ma akolo ye nyankwa ye nso aya kai den ne ye ye nso aya ye ti den ne ye nso aya hwe edi ne ye nyame adom say the or digital no so all over the regions ni na no modern so be share ama obia the total cost of the SDA church there be we cardiothoracic center and say oba first second third fourth 1 2 3 4 let me say paragraph 4 and there was second one and see ubehu MC obetumi azumi kakra e de amayen me huni ye papa enti ya na wazumi zoom me say be mbetumi abia de amayen so danka ye be ma chief for hunu amount no mama so $10,500 yeah danka omuhunu anya sika ketwa na nkasa wa ha omusi ache nintia anya sika ketwa omusi ache nintia hu anya sika ketwa kra ma ache iti we say dem say ubehunu mena eda wo no we no ye from Ministry of Health Kwalebu Teaching Hospital na free by National Cardiothoracic Center okay iti we no omo ye ma mo sem mfa nko pemmoa okay omo fa ideally ya no munim say holding heart cases na there parents na ntimi no omo hwe maami ya obenya 1.4 billion maami says MC out there fatu no shoma me na mimisa no mimisa obami ya wawo meya entafo mutwa to yi ba ko kakra nya holy night no Fabre studio sa say na mimisa no since uma me wo me penokura me pendro sika kase yesen na ato wonsam wa homeso sika eso pa ato wonsam say ye wodia say ayo obi dia sika kase pa ato wonsam yesen about 200 about 200 million 20,000 ba cha no kola ne mumu ma ebia meboa no kakra no ye wadwuma wo ya na menya ato okay but 1.8 billion me hu bi dampo madam oh the say nya wodi o obi dia ya wo kan me hu bi so obi mpo kaida ti say mami we call hospital the doctor beka betwra ne se fakopiska on kan jense kwatam sikabra because what say on pe NGO papa NGO foi wo mo wa hene and anu abrante ko di ni birthday ko hwie sika to gu ye itabra wateme nka so won fi me obebu mani chie ensu sika nkanye ni sika o me pa cho bi ntage ne mame mu amunimo no mo ntage ne mame mo adawro ma kwa ne sika wura ne friends ni wo bi ntage o mame o be mani ni amakwe ni amakwe obi ntage ne mame no mo kan chance me ni so biri me to be sincere 1.8 billion de me ba Ezra ha me nyigi se sika ni bi da na nkete kura ba no bu won na me yade na awotwe me ensa na boso me ebu ana ekọ boso me nkakra na eba no na 1.8 in fact enu ntina na me pese me wi no papa de man kan na mboa sika ne do so ma me nkakra ye ba ha kura eba no enye easy standing innovation mitumi kasa sa na bro biti no fie kura na me ho ya ye na shi adwuma mu afọ kura ya na me ho ye o machine o mo se ma mi da bro e dia na dada wagigi a wawie da nya mia media no credit da ho na maka media me mu amu ne me etu isa na mti no cre meka adwuma wo m kura bu ho na bia ho ye wo man ba de ye nipa kura so ba de a ka fi na be ye kura ko be pe na de se sa na nipa tie. And so a new 1.8 billion or then 1.8 billion. Mom, 1 million and 10 more. Where do you want to swim you? Near baby and aqua and every more. Now your casa near break going in our quiet. Into your Samo NG was no more cap wasn't. And then he start here.
nti unyam prepare nya hwe NGOs no yete en safre mu sorry SDA so we SDA na wo yonko do kasakese na yonko fonte menka manager Bremis kani bia na manager pacho 1.8 billion akra na wa ho no hole in heart wo man yes kan quantum yese ensuo gina na hera ntinu wa ho mbetu bia so ya minshira manager de aka ya minshira manager Kofi Asante reverend no sorry afato sorry for man manager aka de obehese ombepe bia ma the cancer nkese ohunu manager aka de obepe bia ma sesese ya to opani ni ama kwe to ne nkra ni ama kwe ya to ne nkra na yam papa Ibrahim Mahama so ono so ye to ne nkra na ye papa Kennedy Agyapong Kennedy akompre kon Agyapong ono so ye to ne nkra na chairman Koka so chairman Koka so ye to ne nkra ai ma dia ne ya ntoto nkra sa emwa regional minister Dr. Mwakohene Dr. Mwakohene ye to nkra na no eja fo ehihie ye wadi mu akotana we so ye holy heart eno so oboa pa eno so ka region adwuma no ho nti regional minister so ye to nkra ena fi omo aka no kura ho modin bam ya to Apia stadium Apia stadium so na I'm friend boy na my cut ama so boy ho Apia stadium akra ya yo anya Apia stadium je say wanya kanchema bi so kura wa ha enti ne na Apia stadium wada ma one Rev Kofi Asante de ya na adwuma so we de unim say ya na te wada ma Apia obetimi afro papa anaja wa beboa say ja okra papa no Apia de ha na wo hwe anya no pankwa na abehwe news hwe ye case ni nyina si na mu ya nya no pa news nkwa na ubeti ani anwumre news nkwa na abeti Apia stadium enti Apia wada ma na so waboa ye ti sampanimfo nyina mo bema 1.8 billion de dia kanka enru na watu okay ya betin sesia ni amankwa betin dia mai amana broso betin dia mai amana broso ka na birthday say MC nkwankwa je 10 billion MC nkwankwa je 10 billion dia oh there be sanity at least one already on the MC etwa mu be mpre na 10 times I went to the Accra health at least obetin aboa ni hyan so obetie me mpa na say yenu abema ni amabetie na kwase ase McBrown kraba kruma doctor Daniel Makole so oba kruma doc wada ma holy heart munyina muso emu yebetumi akonsa akon ama eto etimi atwa doc esemo momoaye nanso enyis eyesika eburo so mayen but emburo so ma obi david yenum say die yenum say ne wo say sika no ankrofo wo bi no enka we say nkema ha kaya check na mama and say yet ya say na ya ka nkema ha because they ya ho odin tumi no ye yo ema ha nkema ha na etore bia papa ebia na ye brebeso ebia ba na enya man ntime monya mesobo nse ba ya time beso na ya time beso a e wona nkofo be hu sese ma akoni da bank enye ya no a so for beso time enye ya no a na emomo that 24 no ya boacho that 24 ya boacho that 24 no ya boacho kwana Papa, yeah, bro. Until I'm not person who beba knows to be sincere with you. This one here was 0244. Yeah, no, 0245 301462. Oh man, do you know? It's me born here mistake. It's me born here mistake. Yeah, no me fair impo. Oh man, do to through. Ka utuna dia boy say pine. I think could be a buy ya je ko na just say oh therefore we dey ya ton kran even tell you also uti here o dey say also share obi boss with me at least boss with me 20,000 50,000 share mama ohun ko ade a obeboa we did with 20 30 to 50 na fi ni am to kuta 20 Ghana na 50 Ghana na mo so de mo de aso we say ne dey say ko 20 ni 51 eyi said ye me hunu no a I'm telling you ya bebre dabi ma ko tira me ya hwe ye mpanimfo ye bebre honorable Kennedy Akompra
akra na ho no momoaye papa yemo numbers ni biem na me nkoma me ho 0245 30 1462 0245 30 1462 0245 30 1462 0599 305 202 0599 305 202 0599 305 edinu ebeba no eye mere akosua ade yesremo yegusua yehwemonim menko okra in fact kra no kwasem kra ntimadawroma ene die kwaso umiyankeka ye ho eyewo a ke ebeye akra no hadwen MC abetumi di ato nchen na wo de eni nia yade ama wo ni nyina wo de scan ahodo ya watwitwa no eni ho ne ma ni nyina wo de fagu so na so to other side uchi ni ma na me nsakra ema ye na yetumi koye ni obapa do etiefo mo wi asinyina mo hwe Ezra TV mesramu me ba no wajale sibia wo na wo twe no ebetimi abase obewu afrinisa mabraheb kula yu bebre ntimesramu ara mumuwa me na muntu akai mame na me fa sa me be yare na su nyankopon ebe shiramo bi awo ti Ezra TV ya awo hwe bia no Omwame na minye skampansa me bata kakayare me pamocha ebiase nyina muhu mobo amosa me beyare mu me skampansa me beyare ebiase nyina mumuwame mesramu kana mai amana no fa mo hwe TV station muhu me mobo na minis karibi da ma bele ma podcast misramu sika mi wunyina asa mi nipi beni na be bia me dia bedamu mumuwa me na minye ska mfa me bei na ne wonto no na osuru nyankopon enhyiramu be bia obi be bua mi eyi ni sika afiri de be bua mi bia no osuru nyankopon onhyira no kana ma misramu muhu mobo na mumboa me na me ba na ebre okwa ha wa she chire okwa toilet gu no ho didi ya wada form ukwo su ankofa no okoto ba bi di wontimi nkeka no ho bi mesramo momuwa me kurenya na yalesa mesramo atiefo muhu mi mabo ha emoya evangelist ma sorry yare eyo yare manipa kotibia bi ma onpese oboko yare ba manipa obi ahwe ana nipa ehunu se de usiti aha mami na kaje ne pe eno no se nipa bi tinasem nipa bi hunu nju nanso in a form of we fancy we am akosem pa akun kase pa ne da ma besu se doctor diagnose no catch us say na asi nan kan se obe catch us be bia duru why you say ya say na bisi na o hwe be bia doctor say yes ye na wa hodin enuru ho na when it to the other side of the coin say o say when timi anye we ya we na ba besi ti da bia o sori alo pa be hwe oba yanim enti minya we nko enti sei na be yata enti sei na be ye me bakakra enti tesa anopa bia no oba hwe nanim se but ade ba kwa enim no ho ifia ha ne ye nanti ananti nyina se ye tiefo ene ya hwefo omu ni hwam wo sade no honda ade bia ye de beto won anim se ye pemwa ye de aboa ubia sebi o dawusu and ata point no ehu yeah mami ba no wo su na me de kwotena akonya ni mu me krokro no a no ti odin na ohome a wote ni nchen a otimu se ehu pa wote ni nchen ya me busa na se odin de sei
baby kwara ya osere ose woman to me di as mo ka kire no ose woman to me di tam say ajo na say for ata junior ose debe but na ahome no ntino kasa no ntumi mma akola no bre the year can say ye twitwa sere wiase Ghana say the Awurade adom Ezra the whole Ghana ekura bia ase efie bia mu region bia Borno bia district bia Ezra TV ene di ayi ye be sere wa wuti wa wohwe se ba bia do no bua me angi obi nkwa nipa ba ko pe nkwa ene ye gi ene na wotwe mu nipa ba ko pe bua me anyi ne nkwa adwuma Yesu be ya nkanka Christopher wiase nyina sese nkanka Christian Council of Ghana ye wo lentim sese ye kire kom ye kekako Easter Yesu ni wo ene de sori ni moja ne de be ye e ka obetua ye edi ma wiase reconciling with God baby ana twaka ede nipa no onyame ntem na onyame hunu se anantwie moja ne mre kire ne mro no ma moja no entumi mpata bio no o ma ne baba akopɛ and that is the price that God pay na enkwaje enye yize so wuju obi nkwa enye yize e ka wom huna fam kura de pese ye na $10,000 yeah $500 yeah ehifa ena de Ghana ye bosika no ye mo no wo sa ya de we se ye mo ni sika ni aka ne dollar ni nyina ne se enya endo na ye de yo eniama ye de be yakola operation ye nkra bi go so ye nya nusunwan ye nya na santima mu ha ni nyina age se fa play so ye fa CD na ticket ye de dollar kumasi to akra ni asese ne dollar equivalent go kwa kutua enti ye be sretie for ne ahwefo ye age nkwa we are saving a soul atam kwantimi tenase from now to December 25th 26th up to 31st December sister brother now why ye be now why ye be fani say now what busumi mu now what me enu ntami ya ide se anu sui e wo project enu no say bibi ekura wo oni atabe che na atanya nkwa ye nya sesikai na kolebu fo nsaka ne de atatu machine so ne ye efia ya wa obehuru de usika no ye ya kasa ha ye boabo nketekete ano ne de ya de kese sa ne ye no we de esra wo de ba enya nketwa no ba wuhunu we de sika no so sika no so ntini ye twatwa sre ye na ye papa no ma Awurade ya mandom na chese bebi anyame de boduru no se sika we yi free mu a yi free sika mu a enkaw mrebi obi ye papa sika ni bi ntem obi se onim si ni sika dodo a ewo o se ne de mani musa no na onim bank dodo ko ni sika gu onim hwe se de nyame ase aye nipa bi akotu ti safo ye twitwa sramu ena no pai se mu ntwa mani mehwa attack to na akoma ya nim se tokro na ebedam se tokro achina ye ne doctor bedin komoda wa na wa kire ye muye na tiefu atiase ye ni awofu atiase ne ye nyema de wo se ye de ni se ye because this way dey be better na se ye na so ba kwa pan kwala mienu na ba ko enya side effect we na ba ko enya bi just say wona nyame ede hu nim di ama wo so chenya me ya be friend do ye de ye ntiase ba de enim ni se ye pese am friend no to ye be straight for ni adwo Yesu say wanyama atano wanyama that's the simple message wa wo kwa so dem ko bompaye wa wo ko bo afore wa wo ko ye den ye be sere se kai ata ye ni anu muslimi fo kai no nura ya na nyame ye madom ma mo de akonchine kase e ba wiye de di akire ya doye ye mu ye nyina na mu gusu ya doye me kai mi was asodan wa enwumre 4:35 na ka besi wo mu yi koko aduane ko prisons wo mu yade every day 30 days no mu ye nyina every day no mu de aduane ba wo ye be sere mu adru ye be mu ana mu bu ye sa de ne adru ataso atamfre nyame de na nso so wo ma mu de aduane ko ma wo mu prison ho no me nyini se nkramufo nko a akristofo di bi akomfo bi ma wo mu di bi mo ye ma nipa mo anya ba mo som
tie be sramu mama mo nsa ensom ataso na wotwe mu ni na wotwe ne ntami sikai yenyi firi ho minim se wona onyame ehira wa kase kase mu bema ma eni na wotwe dambi ndi na wotwe atabe ko na erade afa doctor si so na wo de ata enkwa asa abankwam bi ne mebo onyame be ye de marodo ho kwan hye nipa nsa nyame mfa dollar na mafo o de be fa nipa so Auntie ye kasa yi nyame na e kasa no nti se wuti na de ba nyame agya akora no nkwa but se nyame na be to dollar free heaven na nkete ya na fa abro achabaro abro san so na be to ade so na na make nyame wo tumi so ohumi gu atam oh yes na no ho to mi sisi ya but o pesa wo unya atam hye oh yes hona me drive o pesa unya atam hye nyame be ya na ade but o pesa go o contribute na unya bi na ni nyina ko hye nyame ni munya ne mu nhira no ba watimi akasa me so me contribute to Mami das. Instrument das. Yamo numbers no 0245 30 14 62 0245 30 14 62 0245 30 14 62 0599 305 202 0599 305 202 0599 305 202 we ata kakra almost 6 years hole in heart and na insuon so ejina ne lungs no eho na herawa no insuon so ejina ho kwalebu abanya resabia wo mu hia $10,500 what they call Ghana sikamu a almost 1.8 billion enye kaketua iti adofo amhwe na mutie ye madawro ma billion no madawro ma yesremo akra ni wu ane e wose ye mamuhunu eye owuo ne nkwankwa anta no wogina no sesei woni mani abre 1.8 billion fa mobile money number ne to agese ye ka me pache wo sremo ada madawro ma se de enisi abre no Ezra no se de menisi abre me ho no se de menisi abre me ho pa me de timi wiase a me ba ye no nya asem keto ama ma me mo bo zero the billion is zero ma me mo bo mobile money account okay e ma atakakra hole in heart ye nsuo se agina na ne lungs na herawa ho nye easy to show when you normal hole in heart because when you the first time I hear hole in heart cases from the hole in heart me when yeah 2 cases ye ma me ya wono so de ne ba ne nana e ba ye wo hole in heart me no yes I na ye $10,500 yeah ono say hu sa akora no o to same ya like ya na usually omo hu na ye nketenkete asa ni nyinyi no mu ntimi nyini yie but omo hu no we ni de ano ode anodi ye kasa bibi emergency a case we ye pressing emergency pa ase sika kese Debbie na ma nkakra no kura ba no me the tourists standing innovation ho niema to say ebedu ba bi kura na ho yi obi ehi se enne na nkasa na fomodin pa na so da ne se boa enu ntina nyame da bia so wokan ye ho a wo boa yen wo ma ebi wo ho no ma da bia am se ya na papa mu taka asemi se nhire bi wo nyame de ma wa nya wo nko anti no de ama wo onim se da bi beba ati bia bi se beba eniema bi se beba e beburo bi so nyame de ho ahoden e de ma me sofo bia me tatie no se nyame ne hwe nipa nyame ne hye nipa na so wo de fa nipa so enti se na ti bia bi se ya ba ni maame mo ahoɔden ntumi anu ntiri nyame de ho ahoɔden ama me ne wo a wo hwɛ ye na wutie ye sa wo kakra ye nim sa fo mo ɔden ɛnam sɛ ye nyina wa ha nyina hit no ye nyina ye kasa ye ntibia na ye boa hit no obi ati bi na so aduru ba bia ya na bi de ye chen bi akora ne de na areho na sa wo ani mo na ho de ɔne ne nua atane ya wano kyɛ sɛ wanum kura beto sa wote de ni nua tapani no nkomo oni ni di ebekọ wae ho beto wae ni ade na ya na ano odin pa me kwa na menim se
papa ni maame no kra ne nam o ti say ish me pie no me busa say maame na wachichi ni chinwi wo na chi no ono nko na nam ana because ono na kra ne wo ne nche na wo bo say ba ko no koto ba ko anim na se wo krokro no ase ni nua no wote se ni nua ne pene so nti wo ebe ko wai kafra wai na obisa na eya wo ya eti me gina wo mu di na me ko inside ko bisa ish say na we mu ye hwan ya wo ka chem so nkra na ma ebe ye apio no no etiefo sika ne so asem na da ho no ano odin na so kakra wo kakra no yen kamom wa hwede akole ya fono aye hwede na ano odin eti ma ye na wo hwe ne penny yanim yes na se wo ba be hwe kakra na nimu a wo penny yanim be hwe kakra nimu a wutum no say yes difference bebre in fact holy heart case say die me hu bi da mi akasa me hu bi da me hu frimpon mem say ye wo fida da mu kra na bi ba ya ba ko bi so kra asa ne baketu abi sa wona ne yire akwa ni ko free mu ya hu bebre but we so ne dia no ano odin ama ye mo numbers na fa me kodwom na ye hwede nyame be ye ne 0245 30 14 62 0245 30 14 62 0599 305 202 0599